That's not in the air to sing me a lullaby. My winter, come hither to me. The dark nights to come, so kiss me for goodbye. The place for the Gotland is near to you. Show me the flowers invisible. Sing me the hymns inaudible. The wind lifts my voice. Kakav krasan engleski valcer, mislim, posramila bih se kad bih uopće probala s viceprvakom u standardnim plesovima, gospodinom Zoranom Margetićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako se zove vaša partnerica, mlada dama? Ena. Ena Beč, dobro jutro. Dobro jutro. Od kad vas dvoje zajedno plešete? Pa mi smo počeli plesati zajedno prije godinu dana. Najbolje vam ide ovaj valcer ili ste to izabrali da pokažete To kako? smo izabrali da pokažemo. Dok smo vas gledali, vaš trener Tomislav Valdec, dobro jutro i vama, priđete mi, rekao mi je ovo što šuškaju nogicama, ne znam koliko se to čulo, to je vrlo važno. Zbog čega? Zbog točnijeg koraka. Aha, sad će nam to Zoran objasniti, recite. Tomislav. Tomislav, oprostite, Zoran mali, Tomislav veliki. Zašto je važno to šuškanje na natjecanju? Kažu treneri i suci da je upravo bitno da noga uvijek klizi po podu i to je način kako se pravilno izvodi pokret. Dobro. Tako da ovo što smo čuli kod Zorana i Ene je vrlo bitno da cijelo vrijeme budu na podu i da se svaki put mogu i budu sposobni odgurnuti od tla. Osim što ste trener plesnog studija Spin, organizator ste jednog vrlo važnog natjecanja. Jednog velikog eventa, tako je, ove nedelje organizira naš klub Plesni studio Spin, jedno veliko međunarodno natjecanje u latinoameričkim i standardnim plesovima. To se službeno zove Grand Prix. Tako je, mi smo ga nazvali Grand Prix upravo iz razloga što imamo preko između 300 i 400 natjecatelja preko 20 zemalja iz Europe i svijeta, što je ono jedno od najvećih natjecanja koje se ikad održalo u Hrvatskoj. Ovo je naša prva godina takvog natjecanja gdje smo ujedno i pozvali Svjetsku federaciju da nam bude jedan dio turnira odradila i ona, što znači da će se dio natjecanja bodovat za svjetsku rang ljestvicu, gdje su naravno parovi iz cijelog svijeta i došli upravo zbog toga da bi se popeli ili zdržali postojeća mjesta, gdje su i naravno naši jedni članovi kluba, to su državni prvaci Zoran Plohal i Tacijana Lahvinović, glavni favoriti upravo za osvojiti titulu, znači prvog Grand Prix u Zagrebu, DM Dance Grand Prix 2008. Što znači da moramo pozvati naše gledatelje da budu u publici moralna podrška. Kutija Šibica mjesto je događaja. Tako je, znači Kutija Šibica, ja se nadam da će biti pretjesna za sve zaljubljenike u ples, a kažem, upravo zbog toga, kažem, je dosta bitno da se na vrijeme rezerviraju karte. Dobro. Karte se mogu kupiti isključivo na dan natjecanja u Kutiji Šibica i bilo bi dobro, turnir počinje u 9 ujutro, znači da probate doći nešto ranije da bi podigli samu ulaznicu, a cijena ulaznice je 50 kuna. Dobro, Tomislave, vidjeli smo Zorana i Enu. Sad ću zamoliti Filipa Husnjaka i Martinu Galant da mi se približe. Nakon ovog mirnog i elegantnog valcera, vas dvoje ćete nam plesati. Ča, ča, ča. To vam je omiljeno? Pa, moglo bi se reći. Jeste li jedan drugome omiljeni partneri? Da. Koliko čujem, ti si uvijek dobro raspoložena i nasmijana, ali zato ti, Filipe, baš i ne. Nekako si uvijek ozbiljan, kažem. Je li to točno? Pa da. Pa da, ali može li se ozbiljan plesat ča, ča, ča ili se mora biti nasmijan, vedar? Nasmijan, vedar. Onda negdje sa strane Tomislav, trener, samo pokazuje kako se treba nasmijeti. To se isto boduje na natjecanju, ali tako? Da.
Onda ćeš nam sad pokazati kako ćeš to izvesti na natjecanju zajedno sa svojom partnericom, može. Mi ćemo se povući, vas dvoje zauzmite svoju poziciju. Zorane, Ema dođi, a vi obavezno ovaj vikend rezervirajte za satove plesa u Kutiji šibica i za moralnu podršku našim natjecateljima. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai, vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la